Di mana Mang Baring teh? Ulin. Ngarenteng pisan. Ngarenteng. Saya hanya keluarkan aja. Kapan tas lain? Ya? Dan kapan tas ini? Untuk mobil gua ada di sana. Dua goblok. Ain bahasa ain kita bahasa aduh nah baru bener pemikiran ini. Nyerenteng anjir. Anjir kaing. Aduh bapak ding. Nyerenteng. Biar ke arut kan nelpon biasa petakan belum. Goblok. Nah, siang aja gua kayak di teh. Anjing hidung teh. Baik. Nyerenteng gua ini. Ancak kira-kira di tengah.